čarolija. Zmajko i Lili u posjeti Vučku junioru. Snijeg je vejao, vatra u kaminu je plesala svoj ples, a kraj tople čokolade na stolu telefon je počeo zvoniti. Zmajko se javio. Halo, ovdje je Zmajko, s kim razgovaram? Zmajko, Vučko junior je, sin onog strašnog plišanog Vuka sa zimskih olimpijskih igara. Znaš i gdje? Pa naravno, ti si omiljeni Vučko junior iz Sarajeva. Tako je, ja sam Vučko junior i evo upravo se vraćam sa skijanja na Bjelašnici, pa se sjetih tebe i Lili i kažem sebi, idem ih pozvati da dođu u zimsku čaroliju zvanu Sarajevo, na druženje i ćevape. Šta kažeš na to, Zmajko? Naravno, stižemo vrlo brzo. Lili je već spremna za novu avanturu i zato dolazimo. Svanuo je prelijep dan nad Sarajevom. Bijeli prekrivač se smiješio zubatom suncu, a Vučko junior je pogledom pratio slijetanje aviona United Airlinesa iz pravca Čikaga za Sarajevo. Da, draga dječice, upravo tako. U tom avionu su bili njegovi prijatelji Lili i Zmajko. Kada su izašli iz aviona, Lili je prva potrčala ka izlazu, dok je Zmajko nosio pune ruke kofera i zadihano dozivao Lili. Lili, čekaj me. Nije valjda da sam moram nositi ove kofere. Naravno, Zmajko, ti si moj najbolji drug, a najbolji drugovi upravo tako paze djevojčice. Kada su ugledali Vučka juniora, svi su se zagrlili i razmijenili riječi dobrodošlice. Vučko junior je potom odmah najavio. Drugovi dragi, danas kreće zimska čarolija zvana Sarajevo. Putujemo ovom dolinom i planinama njenim zagonetnim poneseni. Prva od njih nas vodi gdje olimpijski krugovi stoje. Bojan Križaj svoj šampionski slalom vozi, Bibija Kerlan ledom plovi, a Jure Franko zlato lovi i svi oni u ramu slike na zidu stoje. Znam, Vučko junior, ja, u Olimpijski muzej nas vodiš i ponovo blista starim sjajem. Od pepela do zlata historiju Sarajeva boji. Tako je, Zmajko, idemo drugari. Ovo je vrijeme kad se uči.